Nagahinda gakomeye cyane ni ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, ni inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC 23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC 23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro. Bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC 23, maze uyu mutwe wa AFC 23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko 23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari ziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho hari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagira ku mwaro. AFC 23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye. Kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari ikaza kuzigira nete rikazigira ubusa, ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro ndetse 23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose 23 yamaze kwigira imbere, kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo, bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane, bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba imfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ufite ibibazo bikomeye cyane, abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, babi bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD-FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho
umutwe ugashyuha akamera nk'uwicariye intebe ishyushye, none n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri sefu muri ibi bihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugeraho aravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, ni ukuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC M23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko M23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi, gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibi bice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko M23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice M23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma. Gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo, n'agahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri risike, kuko bakeka ko M23 ishobora kubataka isaha ku isaha. Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura Airport, Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura, cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakoyo systeme, ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege, nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege
si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi nanone cyabaye iminota 26 n'amasegonda 45. kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radari zidakora, ibintu byose byahagaze. ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga amadolari menshi cyane. ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. n'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye, ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse 23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza 23 bwa mbere kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze.
Ni inkuru zigezweho none zemeza neza ko abacanshuro aba ni abasirikare b'abazungu baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibyababayeho bisa no kureba intare mu maso, intare kandi yakomeretse igomba kukugirira nabi uko byagenda kose. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abacanshuro bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FCM23. M23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane itungura abacanshuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba bacanshuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru abigaragaza. Abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umucanshuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. Ni operasiyo zitandukanye abacanshuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abacanshuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cya M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu ubwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Ha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FCM23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacanshuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacanshuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacanshuro barwanye barebana hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abacanshuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza kuretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operasiyo, nta musirikare wa M23 wahasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari yapanzwe, ndetse M23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacanshuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka. Bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani, aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operasiyo kandi kaza gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye, kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa. Ni ukwindirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacanshuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice. Twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero M23 yagiye ikora ahari abacanshuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, ni nyuma yuko abacanshuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo kuko uru rugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacanshuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi, ndetse ahapfuye benshi cyane. Ibyanateje intungunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone. Nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu
buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nk'aho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko mama 23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nk'aho ari bakuru wo muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma abasigaye baza kugenda basa naho batatanye, bagira inequilibre ikomeye cyane ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nk'aho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwe ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackout, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa. Urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa. Ni inkuru zimaze kugenda zicicikana zigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kwakira ku murongo wa telefone General Sultan Makenga Emmanuel, umuyobozi wa AFC 23, umugaba mukuru w'izi ngabo, aho hamaze kumenyekana ibyo baganiriye ndetse n'igihe bashobora kuba bamaze kuri telefone. Ku murongo wa telefone General Sultan Makenga bivugwa neza ko ari we wihamagariye Donald Trump ndetse amuhamagara nyuma y'uko yari yabanze kuba yabimusabira uburenganzira ko ari byo bashaka kuganira. Amakuru agezweho aravuga neza ko ibyo bavuganye ari ibintu bikomeye cyane byamaze no kuba bigira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC 23 nk'uko bimaze kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga tumaze kubona ngo hari surprise ikomeye cyane, ndetse intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira byo ngo ni amasaha make cyane. Ibi byose byavuye mu biganiro bikomeye cyane AFC 23 yagiranye n'uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri General Sultan Makenga. Ingingo zagiraga kuri 3: ikijyanye no kuba bashinga leta ya Kivu, ikijyanye no kuba habaho kugaruka mu mujyi wa Uvira, ikijyanye na diru y'ibirombe biherereye mu bice 23 kontrola bakaba aribo bakorana kurusha kubinyuza kuri Kisekedi. Confirmed. Izi ngingo zigira kuri 3 zose baziganiriho ndetse baza kuzibonera umwanzuro. Ibitekerezo 23 yatangaga ngo byumvishwe cyane. Ingingo ya mbere iraza kuzamo ikijyanye no kuba 23 yashinga Kivu yigenga. Ibi kandi biraza guhuzwa no gusubira mu mujyi wa Uvira ndetse bidasubirwaho, kuko uyu mujyi wa Uvira no muri bice bya Kivu nk'uko bigaragara, ndetse umujyi usa naho uzaba ufatiye runini. Ni umujyi kandi ukora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bigaragara neza ko hasa naho hazagaragara strategy nshya zo kuba wacungirwa umutekano. Ibi rero ngo byaganiriweho, ariko cyatinzweho cyane ni ikijyanye no kuba Kivu yigenga yashingwa. Ibi kandi byagaragajwe nuko 23 yagaragaje neza ko ifite idokima ikubiyemo imiyoborere yayo, uko ipanze, inzego yashizeho ndetse n'ibindi bijyanye n'umutekano. Ibi byose biraza gukomprima neza ko 23 ifite gahunda yo kuba yaguma muri izi Kivu. Inkuru kandi zirasobanura neza ko igisirikare cya 23
M23 cyaje kuba cyahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira. Benshi bavuga neza ko ibi ari byo byatumye bamwe mu batangiye kumenya amakuru batangiye kwandika ku ma Instagram ndetse n'ibindi binyamakuru bivuga neza ko ikintu gitunguranye kiza kuba mu masaha make cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse benshi bakagaragaza neza ko M23 bitewe nuko ifite abasirikare imihanda n'imihanda mu bice bitandukanye yamaze kuba yashyiraho uburyo navuga neza ko ari uguhuza ibi bice yamaze kwigarurira, maze bakaza kugera ku kijyanye no kuba uyu mugabo umwe mu bayobora AFC M23 yaba umwe mu baperezida ba Kivu Republic, ndetse benshi bavugaga neza ko M23 idiri iramutse idakunze ndetse nuko byarangiye igeze nko kuri 85% M23 yari ifite n'ubundi ngo ubushobozi ndetse n'igihe yihaye cyo kuzagerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare kirahari ndetse ibikoresho birahari nk'uko benshi cyane bakomeza kubivuga. Nanone bikavugwa neza ko General Sultani Makenga ibi ari byo yibutsaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira neza ko bafite igipolisi ndetse bafite igisirikare gikomeye. Bimwe mu bikoresho batangiye kubibona, ibirombe by'amabuye y'agaciro niba bikontorora, ibintu bigaragaza neza ko Tshisekedi we ubwe asa naho yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki na diplomasi. Nanone kandi no ku mirongo y'imbere ku rugamba akaba atorohewe. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose, bisa nkaho uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi afite cyo gukora niba General Sultani Makenga akomeje kugenda yagura umubano. Icya kabiri, nyuma y'uko humvikanyweho ikimeze nkaho ari ugushinga leta, habanje gushyirwa imbere kijyanye no gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi byo ngo bigomba kuba mu gihe gitoya. Ahubwo ikindi cyatinzweho ni ikijyanye no kuba ibirombe AFC M23 ifite mu bice byayo yakorana n'igisirikare cya Amerika cyangwa se na leta ya Amerika mu bijyanye no kuyabarangurira nk'uko bigaragara. Ni ibirombe biherereye za Rubaya n'ibindi bice bitandukanye, gusa Rubaya niho habarizwa amabuye menshi cyane y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta ku isi ndetse n'andi menshi. Aha rero Tshisekedi yari yarahemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kubyemera abyemera mu by'ukuri atari we uhafite ndetse nta burenganzira afite kuko M23 yarahamwambuye. Kuri ubu rero twavuga neza ko byasubiye mu mucyo ndetse ibintu byamaze gufata undi murongo. General Sultani Makenga bivugwa neza ko iyi ari deal ikomeye cyane yabashije gukora ubwo yavuganaga na Donald J. Trump utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ibi bikaba byamaze gushyirishamo Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi umujyanama we mukuru uyu nta wundi ni Perezida w'igihugu cy'u Burundi, bigaragara neza ko nawe afite ubwoba ndetse afite ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, ku buryo kugira uwo yagira inama cyangwa se agira icyo afasha bisa naho bigoye. Ibi rero birakomeza gushyira aba bakuru b'ibihugu ku gitutu ndetse na pressure ikomeye cyane nk'uko bigaragara. Ibirombe rero M23 izasinyana amasezerano n'amakampani y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bajye babibara M23 yinjize ndetse na leta ibona imisoro, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjize nk'uko iyi pura ndetse iyi gahunda ihari. Ni ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange, bigaragara nkaho abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda bishima ndetse batekereza neza ko bagiye kuba abasirikare bakava mu rwego rw'inyeshyamba bagahinduka abasirikare ba Kivu Republic. Ntabwo byoroshye, amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya AFC M23 binyuze mu magambo akomeye cyane ya General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ikinshasa ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Ibi ni nk'inshuro ya gatatu abivuze. Ibi kandi yabivuze ubwo abasirikare bagera kuri 6325 basozaga amasomo ya gisirikare mu mezi abiri ashize, yongera kubisubiramo mu gihe indi intake y'abasirikare nabo ba AFC M23 bari bashoje aha amasomo ya gisirikare hariya mu bice bya Goma, mu nkengero, mu bice bikorerwamo imyitozo, ndetse bivugwa neza ko iri tsinda rya kabiri ryose bari abakomando. Nk'uko yabivuze mu mbwirwaruhame, yavuze neza ko target ndetse na gahunda yabo ari ugukuraho leta ya Kinshasa, leta ya Waginga nk'uko yagiye akoresha aya magambo. Inkuru igezweho iremeza neza ko Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
igikango ari cyose ndetse ubwoba n'igitutu bikomeye cyane byongeye kugaragara kuri uyu mugabo. Ni mu gihe hashize iminsi igera kuri 3 i Kinshasa mu murwa mukuru rwagati hari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abavuga neza ko batamushaka, aho birirwa birukanka muri uyu mujyi bafite ibipankarite ndetse n'amabandorore yanditseho ko Tshisekedi batamushaka ndetse ku butegetsi, ndetse bamubwira neza ko indi manda yo takabaye ayitekereza ndetse n'iyiko kuyirangiza babona byarabarambiye. Ibi rero nibyo biri guhuzwa hano uko bivugwa neza ko FCM23 yamaze kohereza ikiroketi Kinshasa. Bamwe bati ubu FCM23 igeze mu bice bikinkije Kinshasa cyangwa yakoranye na bano batavuga rumwe na Tshisekedi, batangiye kugenda bamurwanya. Ni ibintu byamaze kugenda bisobanuka. Na makuru yemeza neza ko FCM23 yamaze kuba yarasa Kinshasa neza nkuko bigenda bitangazwa, kandi bikavugwa neza ko nta birometero biri aho Tshisekedi atuye, ndetse aharashwe ni mu nzira Tshisekedi asanzwe akoresha nkuko amakuru abivuga, kandi harashwe rokete zigera kuri 2 nkuko bigenda bitangazwa, ko bivugwa neza ko nahagana nahakorera Sena y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo humvikanye igiturika. Mu by'ukuri FCM23 benshi bari kuvuga neza ko ariyo yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane mu bitero shuma, dore ko abasirikare bayo bafite uburyo bacengera bakaba bagira hafi n'uyu mujyi wa Kinshasa maze bagatangira gukora ibi ndetse bagakorana n'abari muri uyu mujyi, ibigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuzatungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe guturuka muri izi Kivu zombi, yaba Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ugera Kinshasa ni kure cyane, ni urugendo runini cyane. Nka 23 kuvuga ngo igiye kuhafata irwana byayisaba igihe gisa naho ari kinini, ariko hari uburyo ikoramo busa naho ari ugucengera ndetse no kwinjirira ku buryo bukomeye cyane, maze ikaza gukora nk'iyi operation n'igitero shuma muri ubu buryo. Amakuru agezweho aremeza neza ko ubu tuvugana Kinshasa icyo bari cyose muri presidence, ndetse biravugwa neza ko batangiye kugira ubwoba ku isaha n'isaha bashobora gutungurwa. Ni nyuma yuko bakomeje kugenda bavuga neza ko 23 yaninjiriye amabanga y'igisirikare cyabo, ibyo batekereza n'ibyo bapanga byose iba irimo irabyumva. Ibi rero biratera ubwoba Tshisekedi. Benshi bakemeza neza ko uyu mugabo iyo bigenze gutyo ubundi yahitaga ahungira mu gihugu cy'Ububirigi. Nanone barabihagarante ko uyu mugabo ashobora kutaza kuba yaguma kuri ubutaka isaha n'isaha, dushobora kuza kumva ko Tshisekedi ari mu Bubirigi. Antoine Felix Tshisekedi kandi bivugwa neza ko afite ibyangombwa cyangwa se ubwenegihugu bw'Ububirigi. Ibyo benshi bavuga neza ko n'ubundi ari ibintu bidakwiye kuba perezida w'igihugu yagira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, ubundi bingo nta nubwo byemewe, ariko Tshisekedi afite inzu n'imitungo mu Bubirigi. Bivugwa neza ko ndetse gukorana n'Ububirigi byagiye bimufasha kuba yaba agira indi mitungo ku ruhande, ndetse bivugwa neza ko iyo yavuye hano ku butaka bwe ahunganye n'umugore we cyangwa agiye wenyine ariho abaherereye, ndetse bivugwa neza ko abakongomani ibi bitabashimisha cyane, bitewe n'uko perezida wabo babereka neza ko batari kumwe isaha n'isaha ashobora kuza kubita akirukanyira. Ibi rero birateza ubwoba, birateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aturuka Kinshasa aravuga neza ko ubu ngubu ikikangari cyose igitutu gikomeye cyane ku bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, harumvikana muvuma ndetse hakaza no kugenda hagaragara igisa naho ari uruvunganzoka rw'abasirikare bongerewe mu bice twakita by'ingenzi bisanzwe bikorerwamo n'abayobozi bamwe na bamwe. Ariko ibi ngibi ntabwo biza gukuraho ko 23 yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane. Rokete ya mbere Kinshasa itanze ikimeze nk'ari icyizere ko FCM23 kuri yo ishobora kuzazinduka, mukajya kumva ngo yamaze kubombarida ku buryo bukomeye cyane, aho Tshisekedi yaraye ndetse inkuru zigahinduka. Ubu tukaba turi kuvuga ibindi. Ni ibitero 23 idakoze bwa mbere mu by'ukuri, kuko benshi bavuga neza ko 23 ibi bitero isanzwe bikora mu bice bitandukanye nk'uko bigenda bigaragazwa, ariko benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya FCM23 muri rusange cyakomeje kugenda kiburizamo imigambi ya Tshisekedi mu bice bitandukanye. Benshi bagashimangira neza ko niba 23 yo yafashe umwanzuro wo kwerekera ndetse ikaba igera hafi Kinshasa, ikaba ishobora kurasa muri uyu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu muhanda Tshisekedi anyura amataha mu birometero bike cyane uturutse iwe mu rugo. Benshi bagaragaza neza ko n'ubwirinzi bw'uyu mujyi busa naho butizewe niba bunahari. Benshi bagaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira mu buryo benshi cyane batabitekereza.
Inkuru zirakomeza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo rero aho bivuga neza ko mu 23 yakomeje kugenda ifata utundi duce tushunguti, ndetse biravugwa neza ko aha ari mu mujyi ahangaha muri territoire ya Karehe muri gupoma ya Ziraro. nk'uko bigenda bigaragara uyu mujyi wamaze kubatombe ku munsi w'ejo, ndetse agaragaye ibimenyetso by'uko AFC 23 idafite gahunda yo guhagarara ahariho hose, ndetse ari ukwadvancinga mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko 23 iri gutagetinga Warikare ndetse n'ibindi bice nk'uko inkuru zibivuga. Inkuru rero zikagaragaza neza ko kugeza kuri ubu intare za Sarambwe zikomeje kugenda zikora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Urugamba rwashyushye, intare za Sarambwe ikinshasa ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, bisa naho 23 yagitivetinze akazi mu buryo budasanzwe kugeza kuri uyu munsi nk'uko bigaragarira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru agezweho noneho ibi turabyita iki? 23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane, ikosora ku gisirikare cya AFC 23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa 23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. ni imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba accident, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi 23 irabisoje neza ku makompra n'amarokete. Bivugwa neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero 23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini. Ingabo za leta ya Kongo igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nka hari igice kinitaruye AFC 23. mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere, drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara, ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho 23 bari kuyikeka, ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya AFC 23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. 23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza aha ni muri iri shyamba. Abasirikare ba AFC 23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko na ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompra menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone bifitiye
ubushobozi. Benshi baribaza uko M23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri ebyiri, yaba iya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC M23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na M23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri enye nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko M23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo, ikazitega iyi ambushi kandi yagezweho 100%. Intare zasarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa, zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nkuko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? M23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko M23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho M23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko M23 nkuko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC M23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo, bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma M23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC M23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko binjiriwe na M23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije M23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Ni inkuru zamaze kuba kimomo. General Sultan Makenga uyu kandi ntabwo akomeje kugenda aryama ngo asinzire. Uyu mugabo mukuru w'ingabo za AFC M23 General Sultan Emmanuel Makenga yongeye guca amarenga yuko agiye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zigaba ibitero bitabarika ku birindiro by'ingabo za AFC M23. Izi ngabo kandi zakomeje kugenda zikora ibyo kwidefana ndetse no kwirwanaho, rimwe na rimwe nazo zikakora ibitero bigamije kuburizamo iyi mipango. Kuri ubu ngubu n'abasirikare bakaba ibihumbi 20. Ni imibare myinshi cyane iri hagati y'ibihumbi 17 n'ibihumbi 20 nk'uko benshi bakomeje kubivuga. Abangaba bamaze kugezwa mu gice cya Kivu y'Amajyepfo ahangaha neza hafi n'umupaka w'u Burundi. Biravugwa neza ko abasirikare bari buze mu byiciro bigera kuri 5, bibiri byamaze kuhagera, byiganjemo abasirikare benshi cyane ndetse bafite n'intwaro zisa naho ari nshya n'abasirikare
basirikare basa naho bafite amaraso mashya, bisa nkaho bari mu bamwe bamaze iminsi basoje amasomo ya gisirikare. Bivugwa neza ko ari amatsinda akomeye cyane, buri tsinda rifite icyo rishinzwe ndetse riri specialize muri cyo. Amakuru akavuga neza ko abarundi bamaze gushya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. 23 ku bihumbi 20 hafi by'abasirikare byamaze kuba bijya hafi n'umupaka mu rwego rwo guhangana abasirikare b'abarundi. Hari abambukaga bakanyura panya ndetse bakaza bakagaba ibitero shoma kuri AFC 23. Ibi byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane. Ikibazo cyabonewe umuti. 23 yamaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi ubwoba bwabatashye. FARDC ntabwo nakubwira, hakurya ibujumbura ndetse na Gitega telefone ziracicikana hamwe n'Kinshasa. Barabwirwa neza ko 23 ngo yazanye abasirikare bataramenya aho baturutse. Benshi baravuga neza ko ari umubare munini cyane wateye ubwoba abasirikare, yaba bayoboye urugamba ku ruhande rwa FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, yaba n'ingabo za Ngora nke ziri kuri urugamba. Basa naho kongera guhangana, bisa naho 23 noneho ishobora no kuba yabonye ubushobozi mu bijyanye n'abasirikare bwo kuba yabatandukanya neza ikabagota, maze ikaza kugenda ibacucuma gake nk'uko ibimenyetso bibigaragaza. Amakuru avuga ko igisirikare cya FARDC ibi byagikoze mu rwego rw'uko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zarasizeho ngo icyo bakita ingamba z'ubwirinzi. 23 ikora ingamba z'ubwirinzi zibakubye nka gatanu. Ubwoba ni bwose, abasirikare b'abarundi barareba hakurya bakabona 23 irimo irabareba ikijisho, ndetse bisa nk'aba basirikare no kubareba byonyine biteye ubwoba. Ni intwaro nyinshi cyane 23 yongeye kuzana hafi n'umupaka w'u Burundi muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo hafi na Uvira. Ibi byose biragaragaza neza ko 23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane. Amakuru avuga neza ko ku murongo wa telefone General Inyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yahise ahamagara hakurya Kinshasa, ahamagara telefone ituruka hano ibujumbura yerekeza Kinshasa, abwira Tshisekedi neza ko noneho AFC 23 yariye Karungu ndetse ko yazanye ngo abasirikare bataramenya aho bavuye, dore ko bamwe banavuga neza ko 23 ngo hari ibihugu byamaze kuyiha ingabo. Mu by'ukuri iki ni ikinyoma gikomeye cyane. N'abasirikare ba AFC 23 ifite abasirikare benshi cyane ndetse batari mu nshingano, ahubwo bamwe bagenda bafata amakosi atandukanye bitewe n'ibyo bashaka kwispecializamo, abandi bakomeza kugenda bakora ibintu bitandukanye birimo kumenyera iki kibuga. Ngira ngo mwarabibonye mu mezi 3 ashize byonyine 23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 30,000 kandi yari isanganywe n'abandi, hari n'abandi bari ku makosi ya gisirikare ku ma training wing. Ibi byose byakomeje kugenda bisa nkaho 23 yari iri kwitegura mu gihe abo bahanganye bo batsindwaga igifite n'aba basirikare. Twavuga neza ko batari bahagije. Bamwe baravuga bati harwana umutima, ndetse ibi bikoresho kubigira ushobora kuba utazi kubikontrola ndetse no kubikoresha nabyo nta kandi gahinda. Ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara. Rero abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu basa naho bagize ubwoba bukomeye cyane mu bice bitandukanye nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Abarundi bose nakubwira baratekereza ko AFC 23 ishobora no kubatungura ikambuka umupaka maze ikaza kugenda ibihanangiriza. Izi telefone nakubiraga zacicikanye. Rero biravugwa neza ko Tshisekedi yabwiwe ko agomba kugira ikindi kintu akora byihutirwa, bitaba ibyo ngibyo bakoreye bikaza kuba impfabusa, kuko babona ko 23 nibura intege yari ifite yazikubye hafi gatanu, mu gihe bo ahubwo abasirikare bafite ndetse bisa nkaho imibare yabo yamaze gusubira inyuma cyane ndetse n'imbaraga zabo zamaze gucika. Nibura bivugwa neza ko yicwa ry'abayobozi b'iki gisirikare umunsi ku munsi ryonyine ryashegeshe ku buryo bukomeye cyane aba basirikare nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi byose rero birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko nako igisirikare cy'u Burundi cyamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane kurusha ikindi gihe. Ingabo z'u Burundi zirimo zirajya kuri pressure, nyamara interne mu gihugu nabo umutekano ntabwo umeze neza, kuko barikangana abavuga rumwe na Tshisekedi ndetse ko yakomeza guhabwa abasirikare. Barahari abatifuza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yongera kohereza abasirikare kuri ubutaka, barahari abatifuza ko Tshisekedi yakongera nyine guhabwa aba basirikare. Hari abandi nabo batifuza neza ko General Neva yakongera kwiyamamaza ngo atorwe mu matora ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi y'umukuru w'igihugu. Abo nabo barahari mu nzego za gisirikare. Rero bisa naho harimo uruntu kutumvikana, gushondana ndetse no gukomeza
gukomeza kugenda barebana ayingwe, ku buryo benshi bavuga neza ko isaha ku isaha hashobora no kuza kuba ikimeze nkaho ari ugutungurana gukomeye cyane, maze hakaba habaho abasirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi mushobora kumva bamaze no gutembagaza umukuru w'igihugu ndetse bakaza gutekinga over, bakaba bakicara muri iyi ntebe y'ubutegetsi. Ibi rero byose biri gukubitiraho hakaza kubamo n'akagambane gakomeje kuvuga ku butaka bw'u Burundi mu gisirikare, benshi bakagaragaza neza ko 23 iki yakoze ari ugushyira puresha, igitutu gikomeye cyane kuri aba basirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Kabunambo amasasa aravuga, Mikenke amasasa aravuga, Poezero sinakubwira, imihanda yerekeza mu Minembwe amadubu yo yakomeje kugenda afunga, ndetse bisa naho aba basirikare batwirwaniho bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose bagangana n'izi wazarendo ziba zikomeza kubagabaho ibitero. 23 muri plene nayo ikomeje guhagarara bwuma, ndetse ibyakomeje guca intege igisirikare cya leta ya Kongo kimaze gukora nibura ibitero birenga 50 mu minsi itandukanye, nyamara bitagira ku ntego zabo zo gusubiza AFC 23 inyuma. Ibi rero benshi baravuga neza ko utarabikoze yasibye kuko yazanye abasirikare benshi cyane biyongereye kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Kuru ibabaje cyane yongere gushengura imitima y'abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Amakuru atugeraho aremeza neza ko second lieutenant uyu nta wundi Ndizihirwe Elimeleki, n'amakuru avuga neza ko uyu yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. Uyu Ndizihirwe Elimeleki ni umugabo w'imyaka 39 nk'uko bitangazwa. Amakuru akemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu yari umutoni cyane, bivugwa neza ko ari umwe mu bagize umuryango wa General Neva. Inkuru zikavuga neza ko uyu yatumwe muri supervision y'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Uvira, ni naho yaguye nk'uko amakuru abikeka abigaragaza, kandi bikavugwa neza ko uyu mugabo nubwo yamaze gupfa ariko bitaramenyekana uko urupfu rwe rwagenze, kuko ntabwo yari ari ku mirongo y'imbere ku rugamba, yari yatumwe kuri ubu butaka. Bivugwa neza ko yahawe misiye yo kuza agasupervisa, akamenya uko ingabo ziri kwitwara, ibyo zikeneye, ndetse akamenya niba hari abakongerwa kuri ubu butaka. Uyu kandi Ndizihirwe Elimeleki, amakuru aremeza neza ko nyuma yo gupfa byateje ikibazo gikomeye cyane mu basoda b'u Burundi. Benshi bavuga neza ko bagenzi be aribo bamugambaniye nyuma y'uko umurambo we usanzwe hafi n'igipangu cye nk'uko amakuru abitangaza. N'amakuru yemeza neza ko nyuma y'uko byamaze kumenyekana neza ko abasirikare bari kuri ubu butaka habwa igihugu cya Kongo, by'umwihariko abarundi baje gutanga umusada batishimye na gatoya kohereza uyu mwene wabo na perezida. Bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagirirwa icyizere cyo kuyobora ibice bimwe bitandukanye by'ingabo, ndetse agashingwa inshingano bivugwa neza ko ataranakwiye nk'uko byagiye bigaragazwa, ariko benshi bakagaragaza neza ko ku ipeti ye ya second lieutenant cyangwa se suriyetona nk'uko benshi babivuga mu rurimi rw'igifaransa, uyu mugabo inshingano yahawe ndetse n'ibyo yagiye ashyirwamo atarabikwiye. Bikavugwa neza ko uyu mugabo kandi hari gahunda yo kumwongera amapeti ku myaka ye 39 akaba yagera ku ipeti rya kapiteni, kandi bikavugwa neza ko uyu nguyu ngo yahaga perezida amakuru ya hafi aturuka mu basirikare, harimo n'abatavuga rumwe nawe ndetse n'abagerageza kumuvuga nabi. Uyu musirikare w'u Burundi second lieutenant Ndizihirwe Elimeleki cyangwa se Suretona Ndizihirwe Elimeleki wamaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bakomeje kuvuga neza ko uyu mugabo yashobora kuba yarashwe n'abagenzi be bamufitiye ishyari, ndetse bivugwa neza ko bamwohereje kugira ngo aze kubasupervisa bashyireho igitutu ndetse atange raporo. Benshi bavuga neza ko ari raporo itagira ikikora, nyamara benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuba arizo zakoze operation Karabutaka, dore ko yarashwe neza yenda kwinjira mu rugo yaracumbitsemo. Uyu mugabo yari afite iminsi yonyine 4 kuri ubutaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko yagombaga kujya agenzura ibiri kubera ku butaka bwa Uvira bikorwa n'ingabo z'u Burundi mu nkengero zaho, ndetse akamenya uko operation ziri gukorwa ndetse n'ibikoresho, ndetse uko ikintu cyose gihagaze ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi gusa. Uyu kandi bivugwa neza ko yoherejwe, bivugwa ko asa naho yari yoherejwe, ariko kandi uyu mukuru w'igihugu akamwohereza mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane amakuru y'abasirikare bari guteza abandi umwuka mubi kuri ubutaka bw'igihugu
cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba barundi baje gutanga umusada. Uyu mugabo w'imyaka 39 w'abana babiri n'umugore umwe ubu tuvugana yamaze kuba yagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igikuba cyacitse rero, uribaza ngo byahise bigenda gute hakurya i Bujumbura ndetse na za Gitega. Amakuru avuga neza ko harimo bamwe mu basirikare bakuru batangiye kwigamba ko aribo bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo, ndetse bivugwa neza ko babikoze kugira ngo bumvishe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, uyu wo mu muryango we wa hafi, ndetse akaza kuba ari nawe wamuhaga amakuru y'ibijyanye n'abatamuvuga neza. Ibi rero birateza intugunda zikomeye, birateza bamwe gufungwa, abandi kuza gukora ikimeze nkaho ari ukwigomeka kuri leta. Abasirikare benshi cyane basa naho batishimye kuri ubutaka bw'u Burundi, baragaragaza agahinda, baragaragaza icyuho, bavuga neza ko batewe na perezida